Veče je praćeno bogatim kulturno-umetničkim programom, a gošća večeri bila je vokalna solistkinja Katarina Bogdanović. Manifestacija koja apsolutno drži do toga da očuva kulturno nasleđe, pre svega Kosova i Metohije. I eto, ja se nadam da sam večera svojim koncertom doprinela malo tome i da smo nekako imali zajednički cilj zapravo očuvanja svega toga što imamo ovde, odnosno blaga i nasleđa.